Ассалому алайкум семья, ассалому алайкум ба ҳама подписчикои канали Оди Чортаяқ. Хуш омадем бародаро. Стоп кунед, адонай лайк бизанед. Ҳаминҷа сурат на ин бародарам мемонам наминҷа. На ин бародарамон муддати як мудда мошида ки гум шудаги хона биромадаги. Тамоман дарак паш нестед, на ҳамин тарафҳои Москва будастай. Ҳаматон хоҳиш мекунам бародаро кӯмак кунем ба ин бародар. Кӯмаки шумо чия бародарҷон? Бидроин як дона лайк бизанед, ҳамин видеомо рекомендатсия бирава, то ки ин бародарамон пайдо шавад. Чандин блогероам рекламаш кардагиам. واقعی در پانوی علا باشین. اینجا صورتش هم میمونم. بدرین همه کسا ببینین کدام آدمی که میشناسین این رقمو در زنگ بزنید، باز رقمش هم میمونم. الان نگهبانتون باشه. بعد این نوار یک رکلامشه برای مادرام میمونم. همه کسا ببینین تماشا کنین. در پانوی علا باشین. سلام علیکم زنان خوشی، سلام علیکم بانوان عزیز. امروز شرکت فابریک خیلی تصمیم خوب گرفته که برای شما جای کار و معاش بهترین رو تامین کنند. معاش از 70 سومونی تا 7000 سومونی. شما میتوانید در شرکت فابریک درآمده خودتون رجیستر کنید و با نام رقم‌ها زنگ زنید. رقم‌های اپای حسابتون شما رجیستر میکنند و شما طرز کار کردن رو در شرکت فابریک میفهمونید. از نام کانال حاجی 4 تا اگر زنید و شما هم اشعار رو میفهمونید. باقی پانوی علا باشید.